ตัวนี้ประเทศทั่วเราตัวเดียวตัวสมจริงแต่ก็เอาอยู่ความนานในนี้นะคิดดิ Sunday school beginner ที่จะก็เห็นตัวเลยน่าฟังเดะเทดิสมจริงแต่เลยมอแต่ก็เรียนรู้กี่ดอกหน้าเลยดอกหน้าคุณพ่อเตะหัวให้อันดอนหูดีกินเขาตัวเตะมีถุงกะกินน้องมั่วมาเป็นเขาตัวปลาเตะมาให้ปัจจุบันนี้เขาตัวนู้เบียดโซ่ให้ปัจจุบันนี้เนี่ยให้มาเตะจงกี่เป่าทั่วกันนะมาให้น่าฟังเตะหัวให้นกเตียวเลยอันนั้นไงตัวให้เสียงนกเต้นเตียวหัวปุยส่วนไบเบิลเบียสเอ็มดอนหัวเบียดิ้งให้ว่าเดี๋ยวจนมาหัวจงกี่เป่าทั่วกันมาซะตัวนี้ตัวปีดิ้งหัวเฮเลยปัทยันบางกิมเสียมตัวตัวปีกันดูงานเห็นโน่ปัทยันบางกิมเสียมตัวเห็นน่าเห็นเจเนซิสน่าเห็นอิมูปัทยันนี่เลยเลวันเสียมาตัวสุกินี่ทำเลยท่าอาศีเดลกันหินจุดจงเตะหัวเสียมาทิ้งเลยโบเตะหัวเลยปากสเตะหัวเลยหิ้งเตะเสียมน่าเห็นอากิมูพุทธิหิเลยปัทยันนี่มีหิ้งเตะหัวเลยการหิ้งเตะสิทิลเสียมโจสีอมกเสียมนี่ยิงสักปุ่มอ่ะအခုတည်းဟိလေပတိနိဘန်စီကကြီးခေါ်ရတာသီလစင်တဲ့ပါပေါ်စ်နေတာကအစီအမီဒီအင်စာဒီအပါပေါ်စ်ပန်ကအနာနဆိုတူနေနေနေရတဲ့ကျန်တဲ့ဒီki pa kuma zi do na do mu the hi dinga kaum zi ken pathinin athil sim te hi amalo bi na dinga asi ma hi ti imu the ya bible chang hi le Isaiah 43:7-9 le amalo pi na ding asi ma hi ti imu the o chon I sam som le ko chang khanan le van asi te ho alo pi zi a hi sakdan te azole van tham sol din tak a khut so pathin khut so alat sakdan a hi alat sak a hi dan te ho Psalms 91 a imu the ho zibana chun thil sim te amalo pi na sublan na a hi na chu bak cha te hinan bak cha te in le he the ya bak cha kit et lom tak tak mai mi hingin ingai tu le ingai tu na le bol thei ding ale isu zo gul lo himale kilom tak tak mai bak cha te ho pata hin le pathin hi ku ahem bang ahem pathin alo busy asublan na khata hi zibana chun example dangin waterfall iti ho ocean ti ho elo le anai pe na Central Lake iti hole natural hi iwa mu a hi le alopi mama zi ho zo si le lalpa alopi na kilan na dinga lalpa na si hi ti zi bible sang te paten imu the ya zi bana chon ka gen be la ut ki la hi le I Deuteronomy bung som ni chang som ni ku som ni na pat khan mi hi te lalpan thil lo pi tal asim ama lo pi ni asim te he ikep ding adoi dan mu thei nam si kin ji leu khat paggen ve la pin katin ji galdo dinga aku na chung thu kha hi himale adong ning takule adong na dingu alu na gam su khan thing hing te ho sa pu lo din himale aga te ho chunek thei din a hi ti phalna pi suksi lo din sa pu lo din hilale athu pi kha bang hem ti le inne ka phalo din thil te hinan an se khen khat inne le gu ala thi theina gu iti ho goldan de te ho a hi te ho khai le sa pu ding hu ti no te jo ke pi ding hi ti bible sang Deuteronomy 19:20 imu the ji ka chon e naw pang niu cha cha ho mi tem le ji pathin thil sim te hi ke pi ding a phalo a hoi lo ya ding om te kha hi le cho bible na gen bulin isu mang ding hi hu te lo adang te cho dim taka I et ko ding hi azik cho lalpan ama lo pi ni asim te ji kin cheng cho ken pa ma ale pathin thil sim te he hoi taka sim purpose ni taka sim hi naw pang ten hoi sun naw pang te pat hoi sun tam pi mu do ka mu do khat how to know be zong do in katen a he le pathin thil sim te hi a thil sim te hi mi hing sun na the sa ke bak nei ba ma a he lo he le gul bang thol kam bang bot te ho hi pathin bang si ka sim khel hem ti naw pang ten tam be pi hoi sun la sim e le to e ma le ne cho he le nangin je cho hem do pe the
kipa ka oma dot na poi mo tak hi mihing lung thima ping thi dot na hi helele ngan tu a ingai tha zo ta Pathian Thil Sim zo si kha a pha ai eti Pathian a pha ti chu mihing in asi ibati thei ko mo helele mihing hi na kha e suna thei te thina man na tun thei te ho kha a pha lo ni koi ma ya je chu Pathian Thil Sim a purpose kha I het lo jik ma ya hi mihing Pathian Thil Sim kha he bukim zo lo hi jikin Pathian a hi na bukim taka asim na khai jing hi je chu thupil te bung som le gok chang li khan lalpan thil zo si hi pan na nei chi tingin asima migi lo na ting le ni phalo huna ading ala sim hi te le chu Pathian kha pil bukim he bukim ai jikin athil sim khale bukim taka asim ma ya hi a phalo iti ho kha chu eilam kaya he thim na atak subject hintin chun thokang thosi iti ho hi mi nga dinga chunin telum ma iwak ngai tu le lengan natna AP wa ki kai son theding in malaria iti ti ho tulai bui pi te ho hi thokang apat ilak te thosi pat ilak te hi ai le jite ho chu a phat chu na hol ni ta le Pathian Thil Sim a phai a hi na hol di ta le food chain system ki ti hi na pangten he ma ding hi wa gan hing lien zon ten amau sang neu zon te hong ne su pu mo hiti kha aban ba na kine su ka ki umai chu achung nung pe na pata aban ba na ana hong ki nei su ka hi ala thokang tho si te mi hinga ding aning te lum ma te chu le amau sang lien zo gan hing te a ding kha an ala hi lai zangin tin ai le ama ho kha lo te leo in nga iti te le ama ho ne tu gan hing te kha an ngol mai di da ne chu ri ba na chun Pathian khovel hi balance nei takin nala sima natural balance ki ti kha te hinan gunei ma gul bang chu ki budai chu I moi le thadi ti khai jing hi ale je gul gunei chu mi hing te asunai thina e tun the hi ti in wathat gam mok ta le hin balance kha su si ki dingai aji chu amau ho hi ki thai ilo thai so je thei te saju te ho kha mau na control je lo hi mo aneva je aneng naw ki padaka population apun tam ta lu lo na yu ama khan control ai bo pi ki tu ka chu I he thim po Pathian Thil Sim hi aban ba na dit te ta hi je ba na chu mi hing hi na ko ma thil hi aphalo iti lo ta hin lang hi le aphai bang te he the ti mo thil kha ki tok lo pani akikal pani a jikin akikal te za la kha apani he thim the na ko ta hi thim lo ta le wak chu bang te he di thina lo ta le hinna bang te he di mo iti gola kha mi hing kham mo le jikin ipil na dan da na thil kha he thim the ni Pathian in en apha iti te le aphalo iti te kha ila sim pik mai hiding hi Bible pat in danin ma pa ma zinga tuan mihing Pathian mihing asim te lamin che ru iti no ma ale naw pangten koi som hung to tha Pathian mihing te hi Pathian asim ama me pu si mai te yan chalama ale Pathian in mihing te asim mai la Pathian chu bang tamatam nim asi chu mi ahom la ango la asang la aniam la ahoi la ahoi la athao le ma ko le ma ang le Pathian in si ho zo si chu ama me pu bang ti si mai te le Pathian tap pi mai diam te hi ro no na kha mai chu ne chu ho to pan ala gelin din je chu khat na apani na dingin Pathian in mi hinga sim khan tu na en pin ya sim mai chu ti hi ki he chu je tu na pen ha mi hing tian ki he zo lo hi na pang tian le he zo lo hi je kun tu ni mun hen Pathian mi hing asim na par pos khato je poison pani em no pe kha ki pagoma duni edon na pani pakhata chi ndo pani hi ilele adon na chu pani ai hi chu ndo ing kati Thil Zosia Siamtu Pathian ai na kha Genesis tung khatna chang khat ki pata chang som ni le ki kala khan ni mu the Pathian thil dang zo si thing le lo ta lang kan cha he lang bang cheng chu ilele mi hing lo phot ala sim te ho kha hen ati ban nei ta khan hen ati dung zui khan huma
ai le Genesis bung khana cham som ni le sagi khai te hi le ei mau gol mel pun mi hing sim hi ti kha auma ye chun ei mau gol mel pu ti kha jeta ka mel mi hing te kha avom yuma angowi uma ai loi le i taksa i color kha azat zata uma ai in la ji kha pathin mel pu i ti ji kha apathin kha tampi ti na hi lowin ei sim tu kha pakhat ai jing la ya ei mi hing appearance i physical appearance i taksa lak dan kha ango deule yuma avom deule uma asan deule uma ji kha achi chi uma hilele ei sim tu kha pakhat pathin hi ti hi i taksan nam angaya ye chun tu la naw pang tam tak te ngai da beble hilowa le khazil lai le khathim itidim he na pilna hong san hong juin mi hing hile pathin sim hi pun ti taksan lel na ahung tam deu deu abanga ye chung mi thim te hon le alagen gen se ko Darwin theory ti te ho bang mi hing sajong kha ahung ting ato pa mi hing hung su jekun da na sajong ki pat mi hing hung pot the tia khang thak tam pi ngai tu na bang pui mang the alalam le ta bang ahung the ai jiken da i bible in mu kha Genesis bung khana chang som ni le sagina kha amau gol ti chun amau gol mel to kipun mi hing asim tau ti hi le chu mi hing iti kha pathin khut su nge thil dang lo si kha hen ti asim hi jing la ya mi hing kha chulal pan ama khut nge tung manala ji kha eima taksa mi hing lakdan ko le asima ji kha ahin na hu hung tha ko mai le ji mi him pen kha mi hing hung su ki hi le mi hing kha khoi ta han khata mi hing ngai to na sajong ki pat hung po thi na ai lo le khoi tak tak bang bang chemical hung ki hel form ji gol hung su ki na ti da na khovel mi te sui da na tak san ding pen thai lo in ei evangelical Christian iki hi na tu ki to na Timothy thon ni bung thung chang som le bung na kha pathin le kha thu zo se pathin hat khuma ji ka hi ti a hi le ji pathin hat khuma ji pathin thu tak sang tu te hi le i bible in ei gen mi hing te chu pathin khut su gi hi ti ben kha i tak sang ngam poi mo hi ti hinaw pang te hi ta nga ya ye ka chun mi thien mi pil ten bang za cheng gen le le pathin hi ke e sim tu hi ji ke e sim na chu bang ding e sim hem pathin sulung ngai tu ding pathin lung thim su na tu ding alal pan naw pang te ei tu ni mi hing ti ei sim hi lovin ama lo pi na ding ama choi hoi ding ama doi dan bol ding le sem dok ding alal pan tup thupi ta ne mi hing ti ei le sim hi di hi tu ni huna naw pang te hi het khil lo ding doi ka sa ye ka chung sam number cha som thum le ku na khasin le hin pathin khat bangkim sim tu hi bangkim he tu hi mun ti na pathin hi jikin khovel mi te suidan hilo i bible in ei gen pen hi ke bible tak sang tu Christian pakhat ka hi le pathinin ama ki la na ahat kuma ei big bible ka tak sana hi le bangati mi hing hi pathin sim hilo le hem pathin sim nge hi ti tak sang ngam le hin je khovel ki zil sak na chum chum te ki patahi pui ma na lo wa je bible thu gi na hi ding de the di ti hi naw pang neu cha cha te le hi ta ke hi pathin khut su ka hi bangding alal pa nei sim bangding pathin nei sim ama lo ki na ding ama doi da na hing ding ama doi bul sem tuk ding ke e sim hi ti naw pang te ni tak sang ngam poi mo hi ki pa tu khok ma ya how to ten to pick up pathin til bang kim sim tu ki chen ta ke ne hong hil chen ta wa ki pa how to te chung ki pa tu i ba ge na naw pang te ho le angai tha tu te hon le pathin mang zona ta adon i ki ne ma ama e so ye kin tu ni hona hen i hun teo le ta hen i ho lim na he wa